Akasbani Imphal, Maibam Dwijamai na pau pazari, ahanbada maroiba pau. Manipurda COVID-19 dagi naba phagalakpagi sang lak ama hele, ngarang miyoi sani humbudra mga khaktamag positive oiki. Kendra gi Shiksha Rajya Mantri Dr. R. Kiran na Manipur gi mafam kayada numid humni sumna sathagadaba jan Arshibard Jatra ngasidigi hauragani. Amasung, leibag asida husik phawbada COVID-19 gi vaccine dose koti yangkai mga lak taramari hena kapkray. सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही तरह निपान की मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिंग बथुंगदा सथरिबना नहा ओरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोनबा मदि अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदा सुमतेंग पांगबिना बाहाइजरी कोविड की अकीबा लेरिबना मियामना सेक्शन बवाटपगी थोंग सिंग तोपिदुना यारिबा मखै युमदगी सथोक्तना लेबियु तंगाई फदना सथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरु की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माई मिट अमदि खुद सा तोइन हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदि मतेंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 ने दुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 ने हौजिक मपुंगै पाउ मणिपुर कोविड-19 दगी नाबा फगलपगी सांग लाख अमा हेले ngarang मियोई सनी हुम्बुद्रा मंगा खक्तमक पॉजिटिव ओइखि मियोई तरुक लेखिदे राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना ngarang थोकिबा चेरोल मधाई ngarang पुन्ना सैंपल लिसिंग अनि सामा मरिफुमदोई टेस्ट तोबदा मियोई सनी हुम्बुद्रा मंगा पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबनी पॉजिटिव ओइगिबसिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल ईस्ट दगी मरिफुनिपान इम्फाल वेस्ट दगी हुम्फुनिथोय अमसुंग बिष्णुपुर दगी 38 याउरी लेखिद्रबसिंग अदुना सुरसानपुरदगी अहुम बिष्णुपुरदगी अनि अमसुंग इम्फाल ईस्टगी अमनी मसी थारगा राज्यसिदा लाइसेट असिना मरम ओरेगा लेखिदबा मिगी मसिंग पुन्ना लिसिंग अमा 733 सुरे हौजिक राज्यसिगी अपुनबा पॉजिटिव केस लाख अमा लिसिंग निपान सामंगा निफुमंगा सुरे मसिगी मनुंगदा लाख अमा सामंगा यांखै मापन नाबा फखरे नाबा फगलपगी सांग सादा मरबुद्रानी थोई 10.3 परिनी हौजिक एक्टिव केस लिसिंग तरुक 7 हुम्बुद्रा लैरी केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन हाइरी भारत न निंगतंबा सही हुम्बुद्रा मंगा सुब कुमोनगा मरी लेना आजादी का अमृत महोत्सव की सरुक अमा ओइना लेबाक असिदा लेरिबा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हुम्बुद्रा मंगा दसतुना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हौजिक ओइरेबा फिबम येंसिनगनी आकाशवाणी इम्फाल दा डॉक्टर रंजन हाई चयोल हुम्बुद्रा मंगा संगना थौरमसी सथगनी मरग असिदा मणिपुर की मफम कयादा नुमित हुमनी सुबना सथगदबा महाकी जन आशीर्वाद यात्रा ngasiदगी हौरगनी डॉक्टर रंजन ngarang नागालैंड की दिमापुर दा जन आशीर्वाद यात्रा हौदोखी महांगना मफम अदुदा लेरिंगैदा चर्च की लीडरसिंग अमसुंग मियामगा उनखी डॉक्टर रंजन ngasi माउ गेट हेक थुंबगा बीजेपी की मिहुर कांगबु अमना महाकपु ओकनी मफम अदुदा लेरिंगैदा मंत्रीना चर्च लीडरसिंग अमदी मफम अदुगी लुसिंगबसिंग उनदुना वारी सानगनी मसुंग मोनुमेंट सिंग येंसिंगनी मदुगी मथक्ता मफम मदुदा हांगदोकलिबा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की थाबुक थोरमसिंग अमसुंग केंद्र सरकार ने पिथखिबा ऑक्सीजन प्लांट सिंग निंगथिना थाबुक तौब्रा हौरबरा हाइबदु येंसिनगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लेबाग असिदा हौजिक फावदा कोविड-19 की वैक्सीन डोज कोटी 50 लाख तरा मरी हेना कापख्रे हक्सेल मंत्रालय की पाउना हाई हौजिक फावदा लेबाग असिदा वैक्सीन असिगी डोज कोटी 92 लाख मरीफु मरी हेना अहानबा डोज अतुगा कोटी 32 ना अनिसुब डोज की वैक्सीन कापख्रे हौकिबा पुंग 20 खक्जदा वैक्सीन असिगी डोज लाख 55 हेना कापखी लेबाग असिदा कोविड की अनोबा केस 19,998 थेंगनखी मियोई सामरी 33 ना लेखिदे मरग असिदा लेबाग असिगे राज्य सिंह अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंह दा हौजिक फावदा कोविड-19 की वैक्सीन डोज कोटी 53 लाख 34 येंथोखरे हौजिक सु लनाई हॉस्पिटल यावना सरकार की हॉस्पिटल सिंह दा हिदाक असिगे डोज कोटी 2 लाख 34 सिजिनगदबा वाली अफगानिस्तान की हौजिक ओरिबा फिबम की मतंग द यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मिफम ngarang पांगथोक्तुना खनखरे अफगानिस्तान की मतंग द भारतना सभापति ओइदुना सिक्योरिटी काउंसिल की मिफम पांगथोक्पा हंदकी असि थारगा अनरिक सुरे मिफम असिदा इस्टोनिया अमसुंग नॉर्वे सु सरुक याखी
United Nations के Secretary General Antonio Guterres na mifam aduda mahaki oiba wafam phongdokhi maraga sida Taliban Kabul gi konang lawsinkhre lal horiba kangbu adugi masin chapa misak amana media da phongdoropagi matungina makhoina lebak adugi Rashtrapati Bhavan lawsile hojik lebak adugi Sarkar uthaire amasung Rashtrapati Ashraf Ghani senkhre maramaduna lal loire haiduna kangbu aduna lauthokni Kabul du leiba mapalam gi miyoi singsu mafam adu thadoktuna chenanaba thorang tawri mafam adu da leiba international airport ki staff yauna atei miyam aeroplane tongduna nanthoknabagidama krik krik inaba oi haina TV channel amana report tawri America amasung United Kingdom yauna malem gi leibak humpu henmana puna thokpa cherol amada hai Afghanistan gi miyamna mafam adu da hingnana ba amadi tangdu leitana ba honari mafam adu da athuba matam da hana gi phibam da hanjelekani haibigi thajaba leibak sing aduna phongdokli Imphal ngasi phongba pause singi maroiba pau singi damak hojik Ngangom Kiran leire Kiran Thagachari Dwijamai Imphal ngasi phongba pause singda maroina phonariba pau khara panbe tarbadi nahan lewak asigi ningtam numit palan pangthok nakiba amasung COVID-19 ga mari lena pau singa sin haibetai Sana lebakta North East ki capital sing railway ki connection leiragani haiba Narendra Modi gi wafamna ahan headline tawri August tara mga khaktada sahi tara mga makhagi angang chama kunmathoi positive oiki haiba Dr. K. Rajogi wafamna pausi asigi anishibu headline tawri Sangai Express Manipuri da Manipur manglom da sangshilli haiba Chief Minister gi wafamna ahan headline tawri Haukiba pungne punipan da COVID tara taruk sikhi sanipan humputra teret positive oiki lisinga machama taramapan phagat ki haiba pau amana pausi asigi anishibu headline tawri Ponafamda lalhauba singi boycott marakta humputara mga suba Independence Day pangthokre BJP na panbadagi tangdu leitana hingba ngamle haiba Chief Minister gi wafamna ahan headline tawri ahum suba web ki yenglaga angang singi section thorang lokot pa haure haiba Dr. Rajo gi wafam amana pausia sigi ani suba headline tawri Naharol gi thodangda lalhaulup singi athingba marakta Independence Day palan pangthokre Haukiwa sahi mari asida law and order phagat haiba Chief Minister gi wafamna ahan headline tawri Haukiwa pungkun mari da miyoi sani humputra mga positive oire COVID ki third wave da angang sing hena saitheng mayok nadanaba PPG sem saba haure haiba Dr. Rajo gi wafamna pausi asigi anishuba headline tawri Irai bakta Manipur da su humputra mga suba Indian Independence Day pangthokre law and order phagatuna development sangsilli haiba pauna ahan headline tawri Isel Express ta COVID-19 gi ahum subu web ta angang singdana hena sokani madugi damak sem sare haiba Dr. Rajo gi wafamna ahan headline tawri Humputara mga suba Independence Day pangthokre lainga ki school da ming chalakpagi sang chada kun mga hengal e haiba CM gi wafamna pausia sigeni suba headline oiri Huyal lan pauda Taliban na ningri sichilaktuna Kabul loksinkhre President Ashraf Ghani yamlaba sel atangba kar singda haptuna senkre Taliban singna Islamic Emirate of Afghanistan semlani lauthokre hab pauna ahan headline tawri Imphal Free Press ta Manipur dagi drug ki samisa loisinana honari haiba Chief Minister Biren gi wafam na ahan headline tawri People's Chronicle da Sibig sang amasung test tabu sang hantarakli record oina anobo case sani humputra mga thenaki taruk sikhi haina banner headline tawri Sangai Express English ta haukiba pungni phunipan da raja asida COVID ki anobo case sanipan humputra taret thenaki mi tara taruk sikhi haina ahan headline tawri Dwijamai Thagachari Kiran Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa phutaruk lapnana leiba khutsa amadi mai mi taru tanana thamba haiba asamba thong ohuma singangna satpinaba amuk hana nisingchari aroibada moroiba pawmu Manipur da COVID-19 dagi naba phagalapagi sang lak ama hele ngarang miyoi chani humudra manga khaktamak positive oikhi Kendra gi Shiksha Rajya Mantri Dr. R. Kiran na Manipur gi mafam kayada numit humni sumna sathagadaba jan Asirvad Jatra ngasidigi hauragani amasung Leibak asida hujik phawbada COVID-19 gi vaccine dose koti 50 manga lakh 10 mari hena kapkhre pau loisare